dumelang baheso la moetswe kgasong ena ya ditaba tsa Sesotho ho SABC2 puong ya matsoho ke tsamaya le Mphotime le ao le jwalo ha re di thakgole ka dihlooho tsa tsona. The political instability that often confronts the administration of metros has the direct impact of weakening those institutions. Sephetho sa tekolo ya dibuka tsa ditjhelete tsa bommasepala ha se kgahlisi ho hang ha se bapiswa le sa 2021. As long as one has done his thorough homework or her thorough homework to say what is the idea that they want to venture into business with. Ba bang ba batho ba batla ho qala dikgwebo ka tjhelete ya two-pot system e tla kena tshebetsong kgwedi e tlang. Oh, look, I'm excited because having the public part of the games, I think it definitely just creates that extra special flavour. Mokete wa semmuso wa pulo ya dipapadi tsa di-Paralympic 2024 o lebeletswe ka tjantjello e kgolo hosane. Tsona re di thakgola semmuso ka tse reng sephetho sa tekolo ya dibuka tsa ditjhelete tsa bommasepala ha se kgahlisi ho hang fela ka se fapana hole le se ileng sa fumanwa tshimolohong ya ho ralwa ha melao ya tsamaiso ya bommasepala ka selemo sa 2021. Maluleke o rile ha bommasepala ba baholo ba naha ba abetswe ditekanyetso tse ntle fela sephetho sa bona sa tekolo ya dibuka tsa ditjhelete ha se kgahle. Parlamente e teketswe sephetho sa tekolo ya dibuka tsa ditjhelete ya selemo sa ditjhelete sa 2022 le 2023. The political instability that often confronts the administration of metros has the direct impact of weakening those institutions. And weak institutions will always struggle to protect leakage. Sephetho sa tekolo ya dibuka tsa ditjhelete se bontsha ho fokotseha tshebediso ya tjhelete e neng e lefa baeletsi ba makala a fapaneng a bommasepala ho tloha ho diranta tse bilione felorane tshelela tharo ho ba bilione felorane tshelela tharo. We are determined to come with a new approach, but what will determine everything is the political will to take a decisive action when a need arises. Bommasepala ba baholo ba Ekurhuleni, eThekwini le Nelson Mandela Bay ba fumane tlaleho e ntle ya dibuka tsa ditjhelete ha Buffalo City, Mangaung le Tshwane ba fumane tlaleho e maphemphe. To turn around municipalities requires political will. Political will from the government at the national level, at the provincial level, and at the municipal level. Mohlahlobi e moholo dibuka tsa ditjhelete o re diperesente tse 75 tsa bommasepala ba baholo ba naha di hlolehile ho fana ka ditlaleho tsa bona tsa phano ya ditshebeletso le ha ba ne ba ena le disebediswa tse phethahetseng ho ka hira baeletsi le basebetsi ba nang le boiphihlelo ba ho hlophisa ditlaleho tsa tshebediso ya ditjhelete. EFF masepaleng wa Pixley Kaseme Northern Cape e pileditse hore masepala wa Hope Towns Thembelihle o bewe tsamaisong ya mmuso wa naha. Masepala ona o kenyeletsang Orania, Hope Town le Straitenberg ha isa lo hloka botsitso ho tloha ka dikgetho tsa bommasepala ka 2021. Ha ho mokga wa dipolotiki o ileng wa hapa dikgetho tsa makgotla a metse ka hohle ka 2021 masepaleng ona. Ka kgwedi ya Mmesa, Meyara wa EFF o ile a theolwa setulong ka mohato wa ho hloka tshepo mme setulo sa hae se ile sa nkuwa ke mokgatlo wa Siathemba Community Movement. We have a lot of problems in the administration, in particularly in this municipality, where there are a lot of financial misconduct and all of that, and we sent Cogstar many letters. Ha ditaba di sa le mothating ona, baahi ba tswela pele ho phela ka phano e fokolang ya ditshebeletso. Motsamaisi wa dipuisano lekgotleng la motse o re EFF ke yona e bakileng mathata masepaleng ona. The budget and the integrated development IDP public participation process occurred in June, yet the EFF did not attend any of these community meetings. Athe ha ile mohlophuli wa ditaba tsa dipolotiki o re ha a makatswe ke maemo ana a ditaba masepaleng ona.
Masipala o na isale di thewa ka 2021 ka mora dikgetho ha o so ka o ba le botsitso ho hang ke ntho se itlwaelehile bora politiki ba shebile 2026. Northern Cape e bile le bommasepala ba sa hapuang ka ho phethahala ba robong ka 2021. Ba bang ba bona ba ntse ba ena le mathata jwale ka mmasepala ona. Thabiso Khadebe, ditaba tsa SABC, Hope Town, Northern Cape. Kaoleleng re fumana hore ANC provinseng ya North West e lelekile bo meyara ba bang ba babedi ka morao leleka meyara wa Bojanala, Matlosana le Greater Taung. Sena ke ka mora kopano ya komiti ya phethahatso ya province mafelong a sa tswa feta beke. Lekoko le tsamaisang puso mo provinseng le ne session la konosetsa tsamaiso ya ho sekaseka bokgoni jwa batlhankela bagolo ba dipolotiki mo dimmasepaleng. Seno ke moraga gore lekoko le tlhalose fa le sa kgotsofadiwe ke seemo se se bokoa sa dimmasepala dingwe e leng seo se bakang gore di retelelwe ke go tlamela baagi ka ditirelo tsa motheo. ANC mo North West ya re tshwetso eno e ne tlhokega go netefatsa fa dimmasepala di dira ka tlhomamo. The ANC have taken a decision to redeploy the mayor of Kagisano Molopo, Comrade Tshireletso Marubutse, the executive mayor of Matlosane, Comrade James Ntsolela, who is already replaced by Comrade Fikile Mahlope, the mayor of Taung municipality, Comrade Dumisam Khao Railway, and Comrade Tifot Hoop, who is the mayor of Naledi local municipality. These decisions was taken in a spirit of strengthening and adding capacity in our various municipalities. ANC mo provinseng ya amogela gore e ne tlhoka go tlisa batho ba bana le bokgoni mo dimmasepaleng tseo di amegang. We are not recalling, we are redeploying. This is redeployment. We are taking a person that we think has got more capacity to can do certain things. And we are taking that capacity and those expertise where they are needed most. Kabagare lekoko la re letla itsisi ba batla tsena mo maemong a bomeyara ba ba kubilweng. Thabiso Moss, SABC News, Rustenburg. Ho sa le jwalo re fumana hore ANC provinseng ya Limpopo e re ke sireletsa bahlanka ba yona ba nkgang lefutha ho putlameng ha banka ya VBS. Sena se latela menyenyetsi ya hore letona la toka le ntlafatso ya molao wa motheo Thembisi Milane le ile la kadima diranta tse dikete tse 500 khampaneng ene e hlokometse dipeeletso tsa banka ya VBS ka 2016. Similane e ne le letona e ne le meyara wa Polokwane ka nako eo. The ANC in the province of Limpopo have noted the allegations that is making rounds in various media platforms relating to the former mayor of Polokwane municipality, whom at the time was the deployee of the African National Congress, deployed by the ANC in Limpopo province. We are not at this stage able to confirm the correctness of this allegation. We are not able to deny or accept whether it's a true event. But what we can indicate to the people of Limpopo, the people of South Africa, is that the ANC attitude on the matter of VBS has not changed. Anyone that has participated in the collapse of the VBS, the law must take its course. You will understand that at this stage it remains an allegation that of course at some point may have to be tested, but as a party we remain convinced that whoever that has participated in the collapse of the bank must face the full might of the law. We are not going to go to any court, we are not going to defend anyone. Kamara papatso ba webi ba thuthuang ba Kimberley provinseng ya Northern Cape ba eletsa batho ba batlang ho sebedisa monyetla wa two-pot system ho iqala dikgwebo. Ditaba ka puo ya marena ya Sesotho di tswela pele ho SABC2. Bawebi ba thuthuang ba Kimberley Northern Cape ba eletsa batho ba batlang ho sebedisa monyetla wa two-pot system ho iqalla dikgwebo. Bana ke bawebi ba ileng ba nka bonyane bo itseng ditjheleteng tsa bona tsa pension ho iqalla dikgwebo tseo e leng tsa bona.
Lishay Yampis o qadile kgwebo ya hae ya ho baka dikuku Yummy Cupcakes and Treats dilemo tse supileng tse fetileng. O ne a ntse a sebetsa mmusong wa province mme a sebedisa moputso wa hae wa kgwedi le kgwedi ho boloka kgwebo ya hae e ntse e sebetsa. Yampisa o itukolotse mosebetsing dilemo tse pedi tse fetileng mme a sebedisa karolwana ya tjhelete ya hae ya penshene hore kgwebo ya hae e name. Sister Kiweditswe Moremedi le ena o tsamaile leeto le batlang le tshwana ha a ne a thakgola setsi sa bophelo sa tsoseletso. Empa le ha ho le jwalo, bobedi bona bo hlokomedisa batho ba batlang ho nka ditjhelete tsa bona tsa dipenshene ho iqalla dikgwebo ho ba sedi. You can't start a business overnight, and there's a lot that goes into a business. Your product sells itself. You must have the client basis, the clientele. And to take your pension to start a business from scratch won't be a good idea, speaking from experience. As long as one has done his thorough homework or her thorough homework to say what is the idea that they want to venture into business worth, and then for life, everything is worth taking a risk. Athi setsibisa tsa ditjhelete o re batho ba nang le tsebo e batsi ya kgwebo ba tseba ho etswa dipatlisiso pele ba ka nka qeto ya moshwelella. And you have to be able to separate your personal income from business. So there's a beauty business, there's catering business. You might want to buy catering equipment to start competing for opportunities to do that. You might want to even build a room. Bao ba ikgethelang ho hula ditjhelete tsa bona tsa dipenshene ba koptjwa hore ba ipokeletse ka tsebo le lesedi ka qeto ena ho kenyeletsa ho batlisisa ka lekgetho boikarabelo le ditjhelete kapa ditjeho tsa tsamaiso. Ho sa le jwalo SABC le ka tshebedisano le Sanlam e letsholong la ho thusa wena mmui ka ditaba tse amanang le molao ona o motjha wa dipenshene. Ho ntshetsa taba ena pele re buisana jwalo le mongodi e moholo wa mokgatlo wa basebetsi wa SAFTU Trevor Shaku. Ntate Shaku ha ke o amohele ditabeng tsa Sesotho ho SABC2. Thobela ntate Mahlwane re madume o batheletse. Le tlameha le thabile. No re thabile mokgwa rena le dingongorego. Dingongorego tsa rena obviously di mabapi le melawalawana e leng gore e apply go di pot tse leng gore di beilwe, because this two pot retirement system agre intshijwe ka diripa di le tharo diripa tšeo a botse ke diripa tše pedi but go na le seripa sa boraro se leng gore se apply only go batho ba e leng gore ka se sebaka ba tšhe bana le pension e leng gore ba e beetse ka thoko, so tšhelete eo e tlo tseiwa ya beiwa ka gare go seripa seo se bitswang gore ke vested pot. Now melawana e leng gore ka se sebaka e apply to the pension system, it will apply more. Mokgwa from the 1st of September go ya pele dipoto tše leng tše pedi ba diripana tše pedi tše leng gore tšhelete ya dipenshene ya bašomi e tlo issuwa go yona ke retirement pot le savings pot. Ga rena bothata le savings pot, ntho re nang le bothata le yona ke retirement pot gobane go ya ka rena tšhelete ya 66 to 66% e ka se tšeiwe ya beiwa thoko mo e leng gore bašomi ba palela go e fitlhelela, especially ga bašomi bao ba ka lahlegelwa ke mošomo ka tsela tše di fapafapaneng, either ka gore ba rakilwe mošomong or ba ka mokgwa wa dismissal, or ba rakilwe mošomong ka mokgwa wa di-retrenchment, or ba retirile voluntarily, so resigned voluntarily. So re nagana gore se swantšwe se be se le gona ke gore melawana e leng gore e apply to the retirement pot e swantšwe e change. Le buile le mmuiso ka taba re ntšhitše dikgonono tša rena goba dipelaelo tša rena go mmušo maga a malwa, ene ka se sebaka e leng gona ke gore re nagana gore mmušo o tšwetše pele without go theetša dipelaelo tšeo tša rena, and bašomi bontši ga bana pele ba ekwiša taba e because bona ba thabetše the 33.33% e leng gore ba tlo e hwetša ka savings pot e leng gore ba tlo kgona go e accessa from the 1st of September. But ntho e leng gore a ke nagane gore e hlakile mo go bona ke taba ya gore ana bašomi ba tseba gore 66.66% e tlo beiwa away from them go fitlhelela. It means that if you lose a job o tlo palela ke go ka casha tšhelete ya gago wa kgona go itirela tše itseng. Of course go tla be go na le seripananyana se leng gore o ka kgona go se hwetša se leng gore se ka gare ga savings pot, but go ya ka rena seripana seo se ka se be tšhelete e ntšhi, especially ga o lebelela gore economy ya rena e employer about 75% ya bašomi ba gola ka fase ga 5,800. You can imagine
33.33% of the pension contributions tša batho bao gore tšhelete eo ga e tlo ba enough go ka ananela dinyakwa tša bona. Le netefatsa jwang hore basebetsi ba utlwisisa dingongorego tsena tseo le nang le tsona jalo ka mokgatlo? Ka gare go federation re ruta bašomi re collaborate le Financial Service Conduct Authority mo e leng gore re tšwa pele ka lesolo la go educate bašomi gore ba kgone go kwiša gore melawalawana e leng ka gare go two-pot retirement system e jwang, but also le go ba educate gore tšhelete ba ska no ya ba e accessa just because ba feel gore they must access it, but ba swantse ba tše that 33.33% only ge e ba na le dinyakwa. If ba na dinyakwa tša go swa le dikoloto and motho kgone go iphelela ka tšhelete ya e golang, a re bone go le bohlokwa gore a ya withdraw. So re sepitša lesolo leo la rena go ya le those institutions tše re berekang le tšona, Financial Service Conduct Authority, but also ne re biditše le National Treasury go explainela go bašomi ka di-webinar tše di fapafapaneng, but also internally ka education ya bašomi gore ba kgone go kwešiša gore na se se diragalang ka gare go changes tša di-pension system di tlo ba affecta jwang and ke precautions tše feng tše e leng gore ga ka rena ba swantse ba di tšee. Jwale le tlo etsa jwang? Ke mona mokgona wa qala ka diwane tsa Loetse kgweding ena e tlang. Le tlo etsa jwang jwale go netefatsa gore mmuso o utlwisisa ka botlalo dilo tsena tsa lona? So sello se e leng gore tlo seša pele like ke boletša ka re vested pot a rena bothata le yona, savings pot a rena bothata le yona, e re nang le bothata le yona ke retirement pot. So se re tlo go se dira ke gore re tlo lobiana le mekgatlo e fapafapaneng ya bašomi go ka huauetša mmušo gore o lekole le go ka considera gore o change di rules tše leng gore ka se sebaka di apply to the retirement pot, because I think that is the only way. Molao o šole in force and o tlo thoma ka di-1 September, which is in less than 6 to 7 days. So ke nagana gore se se leng gona ke gore re swanetše re make sure gore mmušo o auauetšwe. Moi pejana mane re kopile maikutlo a hao mabapi le molao wa two-pot system. Jwale maikutlo a hao ka kgatiswa video ya WhatsApp ke ana latela. Nna mošomona wa two-pot system ga ke utlwisise hantle gobane basebetsi ba ngata ba tlo tlohela mosebetsi gobane ba batla go etsa mabaka a bona ka tšhelete ena ya two-pot system. Ka jalo nna ga ke bone le mosola go betere to anke salary ya hae after retirement ka gobane o tlo thola salary e feletse. Leano lena la mmuso la two-pot system ka nnete nna ke le tšhaela monwana gobane le fa setšhaba ka kakaretso monyetla o fitlhelela mašeleng a bona e bang ba hloka e itswe e bang o sa hloke o ntsona le ona monyetla o re ntse o ipolokela ona ke a hao goba o na le monyetla wa ho hula mašeleng ana hangwe ka selemo. Ke bona le monyetla o motle hampe setšhabeng ka kakaretso. Ona ke bona o tla tšhelete ona beanong e no ba mathata fela ka gore ona beanong a e ba ile rona le tseno le o le kiriang a o tlhoka le gore o e tšee o tla re mola ka nako a malebe a bele ona o e tšea ka gore o ka e tšea one yanong ya re nako wena o yang o yo ikhutša ya bele gore ke nako sentse o e kirie e kgone o phediša wena o setse o e tšele. Ntate Shaku, maikutlo ke ana a baahi ba Afrika Borwa. Maikutlo a lona le lesafto ka sena se o qetang o se utlwana jwale? No, re thabile le bona gore bašomi for the first time in this country ba tlo kgona go ka withdraw pensions tša bona before ba reacha retirement age. Now ke ntho e leng gore rena re le mokgatlo wa SAFTU re lwetse mmogo le mekgatlo e mengwe ya bašomi se re lileng ka sona like ke boletše gore especially wa reng o išaela monwana re nagana gore sontso a be a kwešiša le gore na di-implications tša melawana e re bolelang e leng gore e applicable to the retirement pot na e tlo implicate jwang e tlo ba affecta jwang jwale ka bašomi because go ya ka rena ba swantse ba understanded that part because a ba sa ikwešiše go ra gore re na le bothata and as a result motho ga la thoma latlhegelwa ke mošomo ke gona tlo go kwešiša gore gape tšhelete ela e beilwe legatong la gage ya pension o tlo swanela ke gore a emele di-retirement age go fitlhelela a ka e hwetša. Ntate Shaku ke le buile haholo ka nako ya mohlomphegi. O leboga re. Eo he mmui ke Trevor Shaku e le mongodi e moholo wa mokgatlo wa basebetsi wa SAFTU a ga hlalosetsa go lwanyane ka mokgwa ona o motjha o tla kengwa tshebetsong ke mmuso. Ha re fetela mabenkeleng.
Moirebola go amohela mothating mona ha re lekole hore na mebaraka e sebeditse jwang ka jeno ha JSE e ne e kwala horeng ya bohlano. Ranta ya sebetsa hantle kgahlano le ditjhelete tsa dinaha tse ding tse kgolo. Diabo tsona di sebeditse hantle ha mebaraka e ne e kwala horeng ya bohlano. Dithekong tsa thepa oli e tala ya Brent ha ya sebetsa hantle ha Gauta le Platinum tsona di sebeditse hantle. Papadi ya loto la pele la di-semifinale tsa mohope wa MTN 8 pakeng tsa Cape Town City le Orlando Pirates bosung bona. Papadi eo e hlakotswe ka lebaka la maemo a mabe haholo a lehodimo mme yona e se e tla bapalwa hosane. Ho tse ding re fumana hore dihora tse 20 a nang le metso e mene tse tlang ho tla tshwarwa mokete wa pulo ya semmuso wa dipapadi tsa di-Paralympic Paris 2024. Ba-atlete o phatlalla le lefatshe ba ntse ba itukisetsa dipapadi tsena. Moikgaswene ya ditaba tsa Sesotho e fela mona kopana le moifo wa rona wa ditaba tsa Setswana hosane ka yona nako ena mme mothating ona le fumutaung wa latela ka tsa bolipi ke yona taba. Mana mena ke le boaba budi ba nngwe tsa bolipi sempa ka jene qhulwa ba tantla hleba ke fela pula tsena tse matla hona ka hare o kapa bophirima jwala ka hare kapa boshabela le go kheta ha lehlwa ha shebile ka thoko go mabopoteng o se tlo hlokomara fela tlebele moya ena e matla ha re shebile hona o sa le khulwa matla ha le tsoka rona ha le hleba ke go kheta ha lehlwa go hona ka hare kapa bophirima ho ya jwala hona ka hare ho o kapa boshabela sentse re ho lebella fela hore moya e matla e tla hle hanele hona ka hare o kapa boshabela ha kulore karolo tse ding tsana ha o dipula tse lebeletsweng ha re shebile hona ba borabilipi ba tsa tlhokomisa hore o tla hle ho be le moya ena ya haesale e tla hle ba ke mawatle ana haesale ha re ho sa simba ka jeno le hona ho sane ha o phetho e ka lenta fela re shebile ka polokwane project mo melodi ho tla hle ho fuka moya o tsekile motshitso lo oma o ka banga hla e shiri khatente mahloko de la ha sa motho bole ba gauteng o hlokomele hore o tla hle ho tshise fela ho itekanetseng project mo melodi le hona ka hare Johannesburg di kgati di tla re thafela ho mashome a mabedi a metso e mehlana ka fela re shebile hona ka ho polokwane ho tla jwala hona ka mokopane ho tla ho tshisela ritha boholo ba dikgati di ritha fela ho mashome a mararo a motso o mong ka fela re shebile Messina le hona ka Thando ho tla ho tshise hona haisa le dikgati di ritha fela ho mashome a mararo a motso e ruri ka fela Skukuza le teng ho tla ho tshise la ritha di dikgati di ritha fela ho mashome a mararo a motso e ruri ka fela Emelo le hona ka hare Carolina le teng ho tla ho tshise fela ho itekanetseng dikgati di ritha fela ho mashome a mabedi a motso e tseletseng ha re o palakatha ka hare o KwaZulu-Natal ha re shebile ka Kokstad e tla hle qale fela ho pedi ho fihla ho mashome a mabedi kaofela ha re shebile ka Vryheid le teng ho tla hle ho tshese fela ho itekanetseng dikgati di ritha fela ho mashome a mabedi a metso e robong kaofela Komani le hona Maletswai ka baka la moya e batang hlokomele hore o tla hle ho bate ha re shebile hona ka hare ho no kwana joli le teng re kgati re thafela ho le shumele mtse e robedi kaofela Lingsburg o tla jwala ka Woester le teng o tla hlobate bole ba re kgati di ka tlase ho mash ho le shumele mtse e mehlana kaofela Riversdale e tla hle fela ho hlano fihla ho le shumele mtse e mong kaofela ha re shebile hona ka le boale hole o hlokomele re teng o tla hlobate hona ha isale Carnarvon se tsekselwa le hona ka Sutherland bosibu ka jane le hona sa tseng o tla hlobate hona ha isale bole ba Freestata ha re shebile ka Sosbelbek o tla jwala hona ka hare Welcome o tla hlo iphole fela ho Sayenkai di kgati re fela ho mashome a mabedi ha re shebile hona bosimba ka jeno le hona o sano seng o hlokomele re fela o tla hlo phole ha re shebile ka Northwest le teng o hlokomele re fela o tla hlo phole hona ha isala re shebile hona ka Ottosdal o tla jwala ka Mafikeng di kgati re fela ho mashome a mabedi a motse o mong ka fela ha re shebile ka Tosca o tla jwala hona ka Vryburg le teng o tla shise fela ha itekanetse ba buitsa pele pele kalo ha be etso khotso